Pošto je prestolonaslednik Petar bio maloletan, ubijenog kralja Aleksandra je zamenilo tročlano namjesništvo na čelu sa knezom Pavlom kao regentom. 1936. godine dr. Milan Stojadinović, za koga je važilo da je sposoban političar, preuzima predsjedavanje vladom i pored hipoteke iz prošlosti zbog zloupotreba ministarskog položaja iz kojih je izašao kao jedan od najbogatijih ljudi u kraljevini. Istovremeno se tamni oblaci novog rata već nadvijaju nad Europom. Nemačka i Italija ne kriju ambicije za prekomponovanje Europe. Nova vlast Kraljevine Jugoslavije pokušava da im se približi kako bi nekako zaštitili zemlju. Privredna saradnja sa ovim zemljama postaje jedan od prioriteta vlade dr. Milana Stojadinovića, a također potpisivanje konkordata sa Vatikanom se činilo kao relaksiranje odnosa sa Italijom. Ali pravoslavna crkva taj sporazum tumači kao davanje većih privilegija katoličkoj crkvi nego što ih ona sama ima. Ne možemo reći da je kralj Aleksandar imao idealne odnose sa crkvom i bez obzira na to što je imao određene cezaropapističke sklonosti, te sklonosti da crkvu drži pod svojom vlašću, što nije bilo strano ni Obrenovićima prethodno u 19. veku. Znači nije bilo nepoznato u Kraljevini Srbiji. Ali bez obzira na to, sa oreolom kralja ujedinitelja, sa oreolom čoveka koji je učestvovao u Balkanskim ratovima kada je Kosovo vraćeno u sastav kraljevine, on je prosto uživao podršku značajnih crkvenih krugova, uz naravno ovu jednu napomenu da je voleo da se na neki način država umeša i da ima svoju reč kada je u pitanju crkva, kada je u pitanju izbor patrijarha, kada je u pitanju potvrđivanje. Iako je Vidovdanski ustav iz 1921. Za razliku od prethodnog ustava izbacio klauzulu o državnoj crkvi. Knez Pavle sad tu ima mnogo više problema, a na njegovu nesreću za vreme njegove vlade je došlo i pitanje konkordata. I mada se na tom konkordatu mnogo više okliznuo njegov prvi ministar, premijer Milan Stojadinović, taj konkordat je pokazao nešto do tada nepoznato, odnosno konkordatska kriza izazvana otporom Srpske pravoslavne crkve, da se potpiše ugovor sa Svetom stolicom koji bi katoličkoj crkvi dao neke privilegije koje nije imala ni SPC ili bar ona je doživljavala da je to tako. Prvi ozbiljniji sukob Srpske pravoslavne crkve sa državom u periodu između dva svetska rata nastao je oko pitanja usvajanja konkordata 1936. godine, kulminirao 1937. godine u junu kada je nacrt konkordata došao pred Narodnu skupštinu. Tom prilikom je došlo do velikih demonstracija u Beogradu, sukoba sa žandarmerijom zbog toga što je uprava grada zabranila da se demonstranti kreću kroz centar grada. Posle toga su u nekim crkvama u Beogradu i Srbiji istaknute crne zastave. Nekoliko dana kasnije, 23. jula, konkordat je bio usvojen u Narodnoj skupštini većinom glasova. To je izazvalo velike proteste u crkvi. 1. augusta crkva je donela odluku da sve ministri i narodne poslanike koji su glasili za konkordat da ih anatemiše. Posle toga dolazi do izvesnog smirivanja u odnosima crkve i države, jer obzirom da je 23. jula umro patrijarh Varnava, ni jednim ni drugima više nije odgovarao da se odnosi zaoštravaju, jer je crkva morala da pristupi izboru novog patrijarha, a državi naravno nije odgovaralo da se cela priča dalje produbljuje. U oktobru i novembru te godine Milan Stojadinović je uputio nekoliko pisama patrijaršiji, konačno uputio jedan telegram izvinjenja.
Patrijaršija je reagovala sa nekim ublaženim izjavama koje više nisu bile takva oštra kritika vlade povodom donošenja konkordata. Konkordat je povučen iz procedure. Izabran je novi patrijarh Gavrilo Dožić, prethodno crnogorsko-primorski mitropolit. Patrijarh je u početku davao vrlo smirene izjave i on će uglavnom biti u vrlo dobrim odnosima i sa knezom Pavlom i sa Milanom Stojadinovićem sve do momenta dok ne dođe nova vlada Dragiše Cvetkovića i dok ne bude došlo do sporazuma Cvetković-Maček oko stvaranja Banovine Hrvatske. Povlačenjem konkordata ili odbijenjem Kraljevine Jugoslavije i Narodne skupštine da ratifikuju konkordat, kakav god on bio, Jugoslavija i Kraljevina Jugoslavija, Srpska pravoslavna crkva, srpski narod stekli su novog neprijatelja. Papa Pije XI je 38. godine pred smrt rekao američkom ambasadoru u Rimu, Williamu Phillipsu, da je katolička crkva uvređena i ponižena time što je Jugoslavija odbila da zaključi i potpiše konkordat i da će za to platiti ceh. Znači, vi sada imate podlogu koja vam miriše na verski element u toj borbi. Kada Srbi nisu dozvolili u parlamentu da prođe zakon o konkordatu, tada je Alojzije Stepinac, nadbiskup zagrebački, otprilike rekao da su pravoslavni i katolici, to je Srbi i Hrvati u jugoslovenskoj državi, dva sveta koje ne mogu da žive zajedno. Sad, što se tiče samog konkordata, priča o konkordatu, što se tiče Srpske pravoslavne crkve, nije bilo samo protivljenje donošenju zakonskih rešenja vezanih za katoličku crkvu. Radilo se o prosto protivljenju celokupnoj politici kneza Pavla i nezadovoljstvu tom politikom. Desilo se nešto do tada nepoznato u srpskoj istoriji, u crkveno-državnim odnosima, a to je bilo da je crkva nedvosmisleno stala protiv države, jedinstveno izdržala u tome i uspela da sruši ugovor sa Svetom stolicom. Kako je uopšte to bilo moguće? Bilo je moguće, ali broj sveštenika bio veći nego ikada. Bilo je moguće, ali obrazovanje episkopa bilo više nego ikada. Bilo je moguće jer su međuetničke tenzije sve vreme postojale negde u pozadini. Ali u svakom slučaju ovo je udaljilo ne samo prvog ministra, ovo je stvorilo podozrivost crkve i prema knezu Pavlu. Sa jačanjem fašizma u Italiji, sa pojavom nacizma u Nemačkoj, sa već progonima koji potresaju evropski kontinent, sa činjenicom da je evropsko javno mnjenje, pogotovo intelektualna javnost, sve više počela da se polarizuje oko ključnih pitanja budućnosti Evrope. Ta neka klima koja postoji među intelektualcima počela se osjećati na prostoru jugoslovenske države koja je od te 1935-36. počela da iskazuje veliku nestabilnost. Javnost u Jugoslaviji bila je poprilično uzburkana 1935-36. godine sa prodorom nemačkih armija, ulaskom, naoružavanjem oblasti uz Rajnu. Nakon toga 1938. sa ulaskom Nemačke u Austriju, s Anšlusom, 1938. sa okupacijom Čehoslovačke. Ta polarizacija postala je gotovo definitivna i na prostoru Jugoslavije. Bilo je očigledno da se svet u tom trenutku deli na svet fašizma i svet antifašizma. I intelektualne i političke grupacije u jugoslovenskoj države počeli su da se pozicioniraju u tom novom kontekstu koji nije slutio da će doneti u budućnosti dobro. Nov talas progona Jevreja se događa 9. novembra 1938. godine u onome što će postati poznato pod eufemizmom Kristalna noć. Tada se širom Nemačke lome i zatvaraju radnje čiji su vlasnici Jevreji. Istog dana pale se sve jevrejske bogomolje, sinagoge i počinje sveopšti teror nad Jevrejima.
Ovo se dešavalo pred očima cele Evrope i političara u Kraljevini Jugoslaviji. Kristalna noć je realizacija obećanja datog 10 pa i više godina ranije. Hitler, koji je na neki način bez presedana, najiskreniji u tehničkom smislu, najpošteniji političar svih vremena, jer je u svojem Mein Kampfu 7-8 godina prije dolaska na vlast doslovce opisao sve što će kasnije napraviti. Samo mu niko nije vjerovao. I ta knjiga je postala na neki način, kad je on došao na vlast, svjetski interesantnom i sad su ljudi to čitali i opet nisu vjerovali kad je već bio na vlasti. Trebalo je nekoliko godina da počnu pravi pogromi, odnosno ono što se krivo naziva holokausta treba zvati Shoah po hebrejskom. Opet se nije baš previše vjerovalo da će on to doista učiniti. Prvim izvještajima se nije vjerovalo, ali se vjerovalo teritorijalnim osvajanjima. Ono što je strašno pomisliti, a bojim se da ima razloga da se to pomisli, jest mogućnost da se Hitler zadovoljio time da ubija Židove na svom teritoriju, a da ne ide na tuđe teritorije. On bi vjerojatno još 40 godina vladao Njemačkom. Jer rat je počeo kad je on predaleko otišao u apetitu za tuđe teritorije. Opet se pokazalo da se i takozvane najrazvijenije demokracije tuku zbog teritorija, ne zbog ljudskih života. U Zagrebu su priređene velike svečanosti na kojima su uzele učešća ogromne mase sveta. U Banskim dvorima u Zagrebu održana je svečana sednica kraljevske vlade. Sednicu je otvorio predsjednik vlade gospodin Dragiša Cvetković, koji je između ostalog rekao: Ekonomska, socijalna i privredna preorijentacija naše zemlje u ovim međunarodnim prilikama iziskuje punu mudrost i punu odlučnost ako se želi da najširi narodni slojevi osjete blagodet unutrašnje konsolidacije politike vlade narodnog sporazuma. Britanci su vidjeli da Jugoslavija, ako Nemačka krene u rat, imaće izdaju Hrvata kao drugog najznačajnijeg faktora u Jugoslaviji odmah posle Srba. U tom smislu Hrvate je trebalo zadovoljiti. Milan Stojadinović je bio prepreka tome. On je, zahvaljujući britanskom uticaju na kneza Pavla, sklonjen. I umjesto njega doveden je Dragiša Cvetković i tada je napravljen sporazum Cvetković-Maček. Tada je zapravo stvorena Hrvatska Banovina koja je bila stvorena na etničkom principu. Dakle, dosledno je poštovan etnički princip i svuda gdje su Hrvati u Jugoslaviji bili u apsolutnoj ili čak i u relativnoj većini, to je pripalo Hrvatskoj Banovini. S druge strane, čitav drugi deo Jugoslavije ostao je u stanju jednog provizorijuma. Problem je naravno bio asimetrija koja je time stvorena, jer je jedan deo zemlje dobio jedan nivo vlasti koje niko drugi nije imao. I onda se postavilo naravno pitanje ako je Banovina Hrvatska posebna jedinica, da li treba postoji Banovina Srbija, da li Dravska Banovina treba postane Banovina Slovenije i tako dalje. To je ostalo nerazrešeno tim dogovorom. Cela linija razgraničenja između Srba i Hrvata bila je također pod velikom kritikom onih okupljenih u Srpskom kulturnom klubu. Njihova žestoka reakcija bila je delom posljedica činjenice da i hrvatski činilac u Jugoslaviji smatrao da je Banovina Hrvatska malo rešenje, da je to samo prvi korak u zaokruživanju hrvatskih prostora. A nasuprot tome, ljudi okupljeni oko Srpskog kulturnog kluba počeli su da planiraju jednu teritorijalnu jedinicu koja bi se nazivala Srpske zemlje. To znači praktično sada već na sceni postoji u Kraljevini Jugoslaviji jedan opasan unutrašnji činilac koji može da tu zemlju dovede do propasti,
odnosno do unutrašnjih sukoba koji će sada neka od velikih sila, u ovom slučaju Nemačka, a naravno Italija, da iskoriste, da ostvare na najlakši mogući način ono što su želili. Ono što je posebno zabrinulo i šokiralo ovdašnju javnost, a naročito protivnike politike kneza Pavla i vlade Cvetković-Maček, je donošenje 2 uredbe protiv svojih sugrađana Jevreja. 16. septembra 1939. godine, gde se u prvoj jevrejskim trgovcima zabranjuje da trguju prehrambenim proizvodima, dok se u drugoj uredbi ograničava pravo upisa jevrejskim studentima na fakultete i više škole proporcionalno učešću u broju stanovnika. Ove antisemitske uredbe nagoveštavaju u kom će se pravcu razvijati politika Kraljevine Jugoslavije. – 23. avgusta 1939. godine u Moskvi je potpisan pakt o nenapadanju između Nemačke i Saveza sovjetskih socijalističkih republika. Potpisali su ih ministri spoljnih poslova Joakim von Ribbentrop i Vjačeslav Molotov u prisustvu Josifa Visarionoviča Staljina. Kada je obelodanjen, izazvao je zaprepašćenje u svetu, a i u Kraljevini Jugoslaviji odjeknuo je kao senzacija. Ovaj sporazum je sadržavao i tajni protokol koji je predviđao i podelu interesnih sfera u Poljskoj, Rumuniji i Baltičkim zemljama. Staljin ima jedan sasvim plauzibilan argument. Hitler je pokušao sa Zapadom protiv nas, prema tomu mi ćemo pokušati s njim protiv Zapada. I mi se na taj način branimo. To je bio argument. To što on usput uzima dijelove teritorija, to je tipična ova imperijalna, više ruska nego sovjetska tradicija. A poslije se pokazalo da svoje mudrosti drug Staljin nije realno cijenio kada opasnost počinje. Ja sam, na primjer, imao priliku slušati jednog Dušana Makejeveva koji je pričao da ga je u kafanu Arilje ovdje na Cvetnom trgu u Beogradu, da ga je tata vodio na ćevape, valjda tako nešto. I to je baš bio dan ili dan posle kada su Staljin i Hitler, odnosno Molotov i Ribbentrop potpisali taj čuveni sovjetsko-nemački pakt koji je bio pun te tajne diplomatije. I onda je u kafanu ušao jedan tu rabadžija koji je valjda nosio neka drva i ne znam šta je radio za ta domaćinstva i kuće okolo. I on je onako sav uskićen pred tom gospodom beogradskom rekao: jeste vidjeli kako se 2 radnika udružilo da oslobode svijet? A što formalno je tačno. Staljin je iz neke radničko-bolševičke tradicije, Hitler je isto iz neke naci-radničke tradicije. I to u tom trenutku deluje možda simpatično, ali kada vreme prođe, mi vidimo koliko se ljudi lako uđu u neke zablude. Srbi su imali neke iluzije koje imamo i danas, samo na drugi način. Naprimjer, u periodu dok je Jugoslavija još bila u nekoj vrsti mira, dok je nacizam sve više rastao, etablirao se u Nemačkoj, a pre početka Drugog svjetskog rata, na primjer, u delu Srpske čaršije postojala fama da Gering voli Srbe, da Gering ceni Srbe, da Gering je bio na sahrani kralja Aleksandra, bio je na Oplencu, on je doneo voziće kraljevićima, pa je nemački vod je marširao počasno na Oplencu, pa onda je Gering ustao da s njima maršira. To je bilo tako jedno kao snaga srpskog i nemačkog oružja. Ali to se sve brzo razvelo, te iluzije. Nekako ova sredina u kojoj živimo je uvek rado prihvatala ili pronosila glasine, pa jedna od tih je bila da će knez, namjesnik, na volšeban način da otme krunu kralju Petru i da na kraju sebe i svoje naslednike instalira kao novu dinastiju. U jesen 1937. godine cenzurisan je Disneyev strip Miki i njegov dvojnik na stranicama Politike. On se našao na udaru cenzora jer ih je neodoljivo asocirao na domaću političku scenu i na samu kraljevsku kuću. Reč je o tome da je Mikijev stric, a ujedno i dvojnik, imao aspiraciju da mu preotme krunu i zato je spremao državni udar. Cenzore je Mikijev dvojnik podsjećao na kneza Pavla, pa je taj strip zabranjen. Čak je novinaru New York Timesa
koji je izveštavao o ovom skandalu, naređeno da napusti zemlju. Sve je ovo izazvalo reakciju čaršije u stilu gde ima dima, tu ima i vatre. Prema onome što se do sada zna, knez Pavle je bio lojalan izvršitelj testamenta koji mu je ostavio njegov brat od strice, pokojni kralj Aleksandar. Naravno, bilo je netrpeljivosti, bilo je nekih sukoba na relaciji kraljica Marija, knez Pavle i njegova supruga princeza Olga. Kraljica Marija je iz protesta napustila 1938. godine Beograd i Jugoslaviju i odvela decu u Englesku. To je bio njen svojevrsni protest, a što je ona bila uverena da postoji nešto, da li stvarno ili ne, to tek možda neko, možda nam drugi kaže, ja ne mogu, da postoji nešto protiv nje, protiv dinastije, protiv mladog budućeg kralja, koji je još u to doba bio nedovoljno zreo ili nije stigao te godine da bi mogao da bude proglašen za kralja. Sada kada možemo da uporedimo sve podatke, mislim da nema zaista dokaza da je knez Pavle želeo da produži nezakonito svoj mandat. Naprotiv, on ne samo da je želeo da preda, nego da napusti čak i samu zemlju. Definitivno znamo da je on imao određena nagovaranja i svojih saradnika i određenih stranih zvaničnika da on nastavi pod nekim izgovorom u tako kritičnom trenutku da nastavi vlast, ali on je bio čvrsto rešen da 6. septembra 1941. napusti zemlju, onog trenutka kada Petar Karađorđević postane punoletan. Da li je pre toga bilo nekih, da kažem, naznaka u tom pravcu? Da, u okolini kneza Pavla, ali čini se da je on zaista imao kao neku vrstu amaneta i tako doživljavao odluku kralja Aleksandra. Konačno sam kralj Petar u svojim memoarima nigde tako nešto ne pominje. Naprotiv, on u najlepšim crtama prikazuje svoga strica u periodu do 27. marta. Drugi svjetski rat je počeo 1. septembra 1939. godine nemačkom invazijom na Poljsku. Neposredno posle toga su Velika Britanija i Francuska objavile rat Nemačkoj kao odgovor na napad na njihovu saveznicu. Dakle, sažetak međunarodne situacije na kraju 1939. je takav da je Austrija pripojena Rajhu, Čehoslovačka je raskomadana, Poljska je raskomadana. 40. godina donosi nove izazove. Napad Nemačkog rajha na Francusku 10. maja posebno potresno deluje u Jugoslaviji, koja je doživljavala Francusku kao svog velikog saveznika iz Prvog svjetskog rata, kao ključnu spoljnopolitičku zemlju. U memoarima mnogih savremenika Francuska je označena, memoarima mnogih oficira, na primjer, kao druga domovina. Činjenica da Francuska pada, odnosno da Pariz pada za nešto više od mjesec dana, dakle od 10. maja do 14. juna, odnosno da Francuska potpisuje primirje 22. juna, dakle 40 dana otprilike posle napada, zapravo predstavlja veliki povod za razmišljanje. I taj pad Francuske je seme i 25. i 27. marta. 25. marta zato što postaje jasno da Rajh raspolaže ogromnim snagama
da čak i jedna Francuska ne može da se ozbiljnije suprotstavi snagama Rajha. Ali s druge strane to je sve i 27. marta. Jer emotivno reagovanje građana je da oni nose posle pada Francuske crni flor. Da se samo inicijativno okupljaju oko spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, da plaču na javnim mestima. Nekako se desilo da je promaklo našim prethodnicima na ovom polju da uoče da je sudbina Jugoslavije, bez obzira na kasnije pregovore o pristupu Trojnom paktu, u stvari bila zapečaćena početkom jula 1940. godine. Neću ići tako daleko da kažem padom Francuske. Naravno da je moralno Jugoslavija i frankofili i prozapadno orijentisani svet, naročito u Srbiji, doživeo to kao težak udarac. Ono što je bilo novo sa padom Francuske i što je možda odredilo sudbinu kneza Pavla, njegovih saradnika, pa i same Jugoslavije, bila su saznanja do kojih su Nemci došli zarobljavanjem francuske arhive, njihovog ministarstva vanjskih poslova i njihovog generalštaba u Šartru. Takozvana politika neutralnosti proglašena početkom septembra 1939. godine, u stvari samo bila prikrivena politika savezništva Jugoslavije sa ondašnjim zapadnim saveznicima, dakle neprijateljima osovine. Pad Francuske omogućuje Italiji da direktno u razgovorima sa Nemačkom postavi svoje uslove za prekomponovanje Balkana u skladu sa davnašnjim teritorijalnim željama koje su 1920. bile onemogućene. Tu se uključuju i sve ostale revanšističke države, Bugarska, Mađarska i naravno Treći Rajh sa svojim viđenjem preuređenja Balkana u okvirima novog projekta. Da bi se razumela neutralnost Jugoslavije, čovjek mora da posmatra i sve one zemlje koje su u Evropi nastojale da tim istim putem spasu sebe od rata. Neutralne male zemlje nastoje da se snađu u vrtlozima rata ili tih međunarodnih kriza, a naravno velike sile nastoje da što je moguće više njih upotrebe za svoje ciljeve. I nije čudo i ni ništa neobično što je namjesništvo na čelu sa knezom Pavlom u tim kritičnim danima krenulo jednom stazom za koju su verovali da će naravno moći da ih odvede u neke mirnije vode. Posle pobjeda u zapadnoj i severnoj Evropi, težište sukoba se premešta na jug Evrope i na jugoistok Evrope. I u tom kontekstu jedino se i mogu razumeti pritisci koji su vršeni na Jugoslaviju 39. 40. 41. godine na jednoj strani, a na drugoj strani jedno se tako može objasniti i događaj od 27. marta. Kada je u pitanju knez Pavle Karađorđević, sumnje u njega su počele da se uspostavljaju onog trenutka kada je 1939. godine i on sam otišao na poklonjenje Adolfu Hitleru. Ti razgovori su bili opterećujući za kneza Pavla i verovatno su ga ubedili da u tadašnjem spoljnopolitičkom trenutku Jugoslavija može da spasi svoju teritoriju od velikog stradanja samo ukoliko se na neki način prikloni Nemačkoj. Svaku posetu Rajhu, kneza namjesnika, premijera, Nemci su koristili upravo da bi pokazali kakvom oni silom raspolažu, tako da je o tome postojala potpuna svest kod kneza namjesnika. Pavlu Karađorđeviću je tada skrenuta pažnja na činjenicu da će se on osloboditi u Jugoslaviji separatističkih zahteva Hrvata i Ustaša samo ukoliko bliže priđe Berlinu. U protivnom, Hitler je govorio, oni će verovatno očekivati od Nemačke nešto više u budućnosti, a u skladu sa tim će, ukoliko se Jugoslavija distancira od Nemačke,
oni verovati da će Nemačka pomoći njihove separatističke teže. Drugim rečima, taj razgovor u Berlinu pokazuje Pavlu Karađorđeviću jednu širu paletu odnosa na evropskom kontinentu u tom trenutku u kome on dobio mogućnost da razmišlja o tome na koji način može da spasi svoju zemlju. Da su Englezi ozbiljno hteli da utiču na događaje na Balkanu, oni bi prvo pomogli princa Pavla, koji je bio anglofil, nije bio nikakav germanofil, on imao kontakte sa kraljevskom kućom i u tim materijalima koji su kasnije izašli na video, ispada da je on praktično ostavljen bio na cedilu i tražio je pomoć od Engleza u tim dramatičnim vremenima, čak za oružje, da se Jugoslavija brani. Međutim, ništa on od toga nije dobio. I on je shvatio da od Engleza nema nikakve pomoći. Praktično, nas su saveznici pustili niz vodu. Hitler je bio vrlo velikodušan i on je nudio Jugoslaviji nešto što nije nikome od ovih malih zemalja ponudio. On je ponudio garanciju da neće ratovati protiv Jugoslavije, ali je ponudio još i nešto drugo. On je rekao da neće nemačke trupe biti transportovane preko jugoslavenske teritorije za ratište u Grčkoj, gde je naravno Italija potučena od strane Grka. Čitava situacija i međunarodna, a i domaća, pokazivala je jednu vrlo neodređenu, nejasnu perspektivu. Šta će se događati i u kom pravcu će se događati. Ako vi imate takvu situaciju, onda ste mogli lako i da pogrešite, mogli ste lako i da budete u pravu. Znači, mogli ste lako da kažete ne Hitleru, a mogli ste lako da kažete da Hitleru, jer je on obećavao svašta. Ko bi u ovakvoj situaciji mogao mudro da se odluči šta je bolje, a šta nije bolje. A imate isto sva moguća saznanja da su Hitlerova obećanja bila vrlo klimavama i da se nisu nikada, ili praktično nisu nikada ispunjavala. Čini mi se nezamislim da knez Pavle nije znao što se događa u Njemačkoj. I to već 37. 8. Postoje članci u Politici, postoje brošure, postoje članci u drugim novinama, postoje čak i knjige. Prevode se s francuskog dokumenti. Politika objavljuje nekoliko navrata dokumentarne reportaže o ljudima koji su na neki čudan način pobjegli iz logora i o tomu govore. Dakle, to se svakako moglo znati, ali to za njega nije bitno. Za njega je, to je ono što je za političare karakteristično, u ovom trenutku ključno odrediti prioritet. Prioritet je sačuvati Jugoslaviju. Moramo da kažemo da je na evropskom kontinentu negde 1940. u poznu jesen Rumunija sklopila pakt sa Trojnim savezom s Nemačkom. Da je to učinila Bugarska početkom marta i da je tog trenutka Jugoslavija bila sasvim okružena neprijateljski raspoloženim državama. Jugoslavija, pored suseda, pored Nemačke, pored Italije, imala u sebi i unutrašnji front. U tom unutrašnjem frontu nalazio se vrlo istaknuto hrvatski činilac. Ali su postojale polarizovane sarage i u srpskom građanstvu, to jest intelektualci koji su smatrali da ne treba izazivati Nemačku. Vi kad pogledate, u Srbiji zaista nije bilo većih Hitlerovih saveznika. Zbor Dimitrija Ljotića je bio organizacija koja nije mogla da uđe u parlament. S druge strane, Komunistička partija Jugoslavije je bila jedna organizacija koja je bila u dubokoj ilegali, koja je bila bukvalno malobrojna i ona je bila vezana za Sovjetski savez i samim tim zbog tog pakta Molotov-Ribbentrop ona je isto imala određenu vrstu zadrške, iako mislim da su i mnogi članovi KP bili u duši antifašisti sigurno, što se vrlo posle brzo vidjelo u smislu opredelenja. Polarizacije postojale i u vojsci. Počev od
maja 1940. godine i kapitulacije, brze, neočekivane kapitulacije Francuske, vojna elita koja se školovala na francuskim uzorima, naprosto je smatrala da je Francuska nepobediva. A taj brzi slom je izazvao jedan veliki defetizam koji se možda metaforično najviše video i kod samog generala Nedića, koji je bio u tom trenutku prvi čovek generalštaba. Im Stadttheater sprach der Volksgruppenführer. Unter den Ehrengästen befanden sich Eichenlaub-Träger, General der Luftwaffe Fiebig, der Vertreter des SS... Po popisu iz 1921. 4,22% stanovništva bili su etnički Nemci. I onda, sa dolaskom Adolfa Hitlera na vlast, mnogi od tih Nemaca studiraju u Rajhu ili studiraju u Austriji, što postaje jedno isto. Kulturbund, neposredno pred rat, 39. i 40. u stvari predstavlja nacističku ispostavu na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, a po selima Banata, Bačke, gotovo je 100% članstvo nemačkog stanovništva u Kulturbundu. Dakle, Kulturbund postaje deo zvaničnog nemačkog sistema, nacističkog, što znači da Nemci direktno, odnosno nacisti direktno, nacistička partija, imaju kontrolu nad jednim velikim delom stanovništva. Predsjednik Roosevelt šalje u Beograd generala Donovana, koji će kasnije naravno postati osnivač CIA i jedan od vrlo uticajnih i moćnih ljudi, da pomogne Britaniji u njenim naporima da privoli jugoslovensku vladu, kneza, a naročito vojne krugove, da ne podržavaju politiku koja ih vodi dogovoru, saradnji i sporazumevanju sa Nemačkom. Moj deda ga je proveo kroz neke jedinice da vidi, on je bio impresioniran kako rade u avijaciji, svi počeo od onih majstora do oficira, kako je sve organizovano. Međutim, na kraju tog razgovora moj deda je rekao da će biti potrebna pomoć. Donovan ga je pogledao onako upitno, malo začutao. To sam zapamtio iz njegovih reči, iz onog što sam pročitao iz njegove naše kućne literature koje je on pisao nešto rukom, nešto mašinom. I kazuje, a na čijoj će strani da se bore Srbi? Deda je rekao, kaže, sigurno neće Srbi biti protiv svojih saveznika iz Prvog rata. Donovan nije bio ni malo blag. On je, naravno, prvo razgovarao sa Simovićem i generalom Borom Mirkovićem i razumeo je da je dobio podršku vazduhoplovstva. On nije mogao da razgovara sa drugim generalima, prosto zato što oni nisu bili britanski orijentisani. U pitanju je bio Milan Nedić, naravno i general Petar Pešić. Onda je krenuo da vrši pritisak na kneza Pavla i na političare. On je zapretio knezu Pavlu i političarima da će, ukoliko Jugoslavija potpiše pakt, ona posle rata biti kažnjena. Da će Amerika i Velika Britanija odbiti da je vrati njeno zlato koje se nalazilo deponovano u američkim i britanskim bankama i da će naravno samim tim ostati po strani kao jedan sumnjivi saveznik ili bivši saveznik koji je tražio oslonac u nacističkoj Nemačkoj ili fašističkoj Italiji. Naravno, knez Pavle se dugo mučio šta će. Jer pritisak te dve velike zemlje se osjećao na raznim stranama. Patrijarh Gavrilo već u božićnoj poslanici 1941. godine i u nekim drugim svojim govorima nagoveštava mogućnost ratnih sukoba i upozorava na to kako se treba držati u tim situacijama. Ali ono što je posebno značajno, to je dešavanje iz februara meseca,
kada je on uputio, već je počelo da se govori o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu, on je uputio svim episkopima jedno pismo u kome od njih traži odgovor na pitanje kakav je njihov stav prema Trojnom paktu. Svi episkopi su bili protiv toga, znači odgovorili su negativno. Približavanje nemačkih datuma, nemačkog napada na Grčku, koji je bio definisan 1. aprila, zatim napada na Sovjetski savez koji je bio određen za 15. maj te iste godine, požurivali su Hitlera da jugoslovensko pitanje reši. Jedino tako možemo razumeti taj povećani pritisak koji nije bio tako očit u jesen 40. ali sada krajem februara i početkom marta i tokom celog marta on je gotovo nepodnošljiv. I kao što je bio nepodnošljiv za one koji su morali da donesu tu odluku, jednako je bio nepodnošljiv za većinu ondašnjih građana, mi bi danas rekli ondašnje javnosti. Ja uopšte ne mislim da su knez Pavle, Dragiša Cvetković i Cincar Marković, da je cijela ta politička elita bila iracionalna. Oni su zaista vodili jednu politiku u manevarskom prostoru koji je bio jako sužen i bili su jako svesni opasnosti od Rajha i mislim da njihov pragmatizam nije bio adekvatan raspoloženju u narodu. Svakako raspoloženje među Srbima prema Trojnom paktu je bilo vrlo negativno i to se znalo. To se znalo. Dakle, jednostavno Srbi su apsolutno bili za vezu sa Francuzima. Tako da onaj koji je nameravao da potpiše Trojni pakt morao je da računa sa nezadovoljstvom, masovnim nezadovoljstvom Srba. Konačno, stvar koja je vrlo podgrela javno mnjenje, to je napad Italije koja je nepopularna vrlo, od ubistva kralja Aleksandra, dodatno posle okupacije Albanije. Sada ta Italija u oktobru 40. napada saveznika Srbije iz Prvog svjetskog rata, Kraljevinu Grčku. I ono što stvara utisak poseban u Beogradu, što je iznenađenje opšte evropsko, to je da je Grčka u stanju da za nekoliko nedelja se odbrani i da odbije napad Italije. To podgreva nade da je otpor moguć. Jedan od onih koji su razmišljali na sličan način bio je general Simović. I možda ne toliko odlučan da tehnički izvede puč, ali u svakom slučaju to je ostalo zabeleženo. On je bio taj koji se i pred samim knezom protivio i pred ministrom vojnim i tako dalje, protiv tih i takvih poteza. Za njega je bilo važnije ono što će nastupiti posle rata, a ne ono privremeno. On je zapravo sa knezom Pavlom bio u vezi vrlo često i preko generala Pešića. Zato što je generalu Pešiću svake nedelje davao raporte. On je tada bio ministar vojni. Tako da je otprilike znao moj deda šta misli knez, a i boga mi knez je znao šta misli moj deda. Međutim, moj deda je 23. kad je bilo reči o tome da će da se napravi taj pakt, on je došao kod kneza Pavla i jednoznačno i eksplicitno mu objasnio da takva stvar ne bi trebalo doći u obzir, zato što je ceo narod je protiv toga. Beskrajne sednice Krunskog saveta koje su vođene u jesen 40. proleće i prvih meseci 41. godine ostajale su uvek neodlučne. Nikad savet do kraja, praktično do početka marta 41. godine, nije mogao da donese konačnu odluku. Vojska u liku tadašnjeg načelnika generalštaba, odnosno ministra vojnog, nije mogla sa čvrstoćom da garantuje duži otpor od 6 nedelja. To je bilo dovoljno onim snagama u vladi ili u predsjedništvu vlade, kao što je Maček, da se odmah pozovu na tu tvrdnju i da smatraju da je to dovoljan argument
da se požuri sa potpisivanjem. Pritisak koji je dolazio iz unutrašnjosti od strane Hrvata je također jedan opasan element koji knez Pavle nije mogao lako da reši, jer su Hrvati bili naklonjeni toj ideji da se uspostavi, napravi nekakva saradnja sa Nemačkom, odnosno sa ove dve velike evropske sile, odnosno države Nemačkom i Italijom. Znači, on se našao na jednom raskršću. On se našao praktično na jednoj žeravici. Gde će i kako će. Bio je svestan slabosti jugoslovenske vojske, bio je svestan slabosti, naravno, njegovog položaja, on je bio samo regent, odnosno namestnik. Bio je svestan da je izneveren, odnosno da nije dobio onu očekivanu podršku koju je mislio da će dobiti prvo od Francuske, a posle od Engleske. Mi smo već bili kao država Kraljevine Jugoslavije prilično izbušeni iznutra. Hrvatska je dobila svoju Banovinu. Svađe su bile na relaciji Beograd-Zagreb, političke, vlada vrlo nestabilna, država u jednoj ekonomski lošoj situaciji, vojska sa užasno zastaralim naoružanjem, vojni vrh nejedinstven, vojska koja nije ličila na onu pobedničku srpsku vojsku iz Prvog svjetskog rata i u toj situaciji vi sad imate divizije Wehrmachta na vašim granicama i sad vi gledate šta ćete da radite. Februara 1941. godine predsjednik vlade Cvetković i ministar spoljnih poslova Cincar Marković odlaze na razgovore sa Hitlerom u njegovu rezidenciju Berghof. Sastanku prisustvuje i nemački ministar spoljnih poslova Joachim von Ribbentrop. Na Obersalzbergu primljeni su od Führera jugoslavenski državnici, predsjednik ministra dr. Cvetković i ministar vanjskih poslova Cincar Marković. Pregovori vođeni su u duhu tradicije prijateljskih odnosa obiju naroda.